از این هرم عمود داهینر سردار تزیانی میوان من سردار به خیر هاتی من تماشا کر براستی از زیدش تشتی طبی فهم ناکم لی دستی تصابت او پرچه مرچی تشتان لف کوم کرنه و تشتکی باش چه کریه هون عمودی منها بحث بری کوارم جمتا من بحث ویا که کر هون عمودی براستی گلکی زیرکن و گلک تشت نکته هم وابخال سر خود چه کرنه همجی گلک نکتین انتیکه و عجیب لسر و هاتنه گوتن چه بجی هون جامعیرن اف دواری طبی دا تشتی کت چید کی براستی يعني ساغلمن يعني پشتگیریا دواری طبی دا پشتگیریا تا تکرن راسته اف جهاز دکارن دما پیشتا لعیادیان لنخوشخانه وارن بکار آنین اف تشتی کت چید کی چد بینجش تره تخطور برای دل بخوین ام سپاسیاوت کن جبو بی برنامج يعني خوش ريبورتاجي براستی چاوایی مثلا يعني آنکا ده حالا نورمال ده ما ام نه باي نورمال دكشين نفسا من باي نورماله ابنا خوشا اكسجين دنابا باي جود اف جو اف باي جود جودي هم اكسجين هم نيتروجين هم كذا نوع غازات نافذه هم دكشين انك اف جهازي جو ام سر كار دكن اف جهازي جو ام سر كار دكن بالضبط وظيفاوي شيء وظيفاوي قابا جو حالا اسعافي شينابه حالا اسعافي شيدبه نخوش نما قارب بابكشينه نخوش نما کار بابکشینه ایجا ل دناف دستات چه هي دناف دستات جهاز کی جد بن امپو وقت طبي وقت هذا جد بجن امپو قابا هرونا دنبخين هرو اكسجين برا رئتين دده وبفي عمليه بدقرينه تمام ایجا ايما الجور خوستكا لگور خستکا دکتورا ذاتن وقت بیجن افکاری هانی کیجی مخست هی باصورا کردی لباجاری عموده شاندن دومه اوش برگو او نازک انو کاری مد مجال تکنیکی دیه گو ام بهیوین هون کاربنا علی کاری که مر بکن جبو چه جبو حركات ميكانيكي جام بورشي بي يعني جبدلاقو بدستا مثلا 2 ساعات 6 ساعات 4 ساعات حسب حاله جو بدستا ولو بكن هو جمر حركات ميكانيكي تشيكن ما ام هاتن ما لسر كاركر مجوان معلن داون ماجو اما امكاني جمع هي ام تشتكي جي تشتر تشيكن تشتكي جي متطور تشيكن متطور تر جو تشاوا ماجو مثلا تنفس اصطناعي بشكل كي اوتوماتيكي بشغل يعني عمليات زفير وشهيق جو هون كارن ماجو ام بهيفين جو ام كاربن مرابودس ببروجا هوكر وتابي دريا كيري دريا بوقت باستشارات تختورا لجور خستكا تختور جمرد بيتشي ام الجور خوستك اوان شيتكن انه مثلا نفس انسان دقيقه كان نفس هذاك شينه دنابينا شهيق وزفير ده توقيت شقاسيه كان ثانيه كميه هوا كو انسان دكشينه شقاسيه ملجور وي خوستك ما جهاز خو كنترول كري وما محاوله كر ما تشيكر حبكي زحمتي بمردر بازبوچينو برشي متننه يعني آلاف يقول لازم من سردار وباجارك يوك باجار دزانم يعني شنو هاتنجين هاتنا بدر ورا ادي كارو زانه براي چیز ورا لازمه كانت تشتي اساسي يعني وقت بيتشتي اساسي ايجو اعتمادا في منفسه لسرتشيه بومب اير مضخه جوبا بده يعني نفس وظيفة رئتين تشاوي رئتين بادده وبادستينه يعني اما تشمر لازم بومب او بومب جي مقاسات يعني مثلا تشقاسه واطه قوته او تشقاسه كان ليبرا مثلا هيزا او تشقاسه لغور تشتكي جو مناسب سينغا انسان ره اجامه تشاوكر ما بومبك اداره كر لجمخه يعني يك مجيكي بكري مج جهازك بكري ما اني ام سروي شغلينه براستی تشتگو از بالا خودمه از بیشم قی امیکار بن پیک بینن باش اف کنگی و باش آبیدنه و من اشتغالي دبینم و تشتی باش شکرنه تخمین دکی کو اف تشتین هون چیت کن ل نخوشخانه جدی دست بکار بکن دما پیشتا کنگی اگر چی بو
ام لگور و وقتی به نموناگو مچکریه جی آنکا و سیرو چارو گرک آمده به گرک حاضر بش بو تجربه ایجا لگور وی جهاز گو ام چکریه ام بلرن به کاجا چی کمه چی زیده چی تعدیل لازمه لگور خواسته دکتورا دیسا ام محاوله بکن قدر الامکان ام چه ام هر مهدکاری چندان چیکی سردار یعنی هر چیزانم هر هفته یعنی هر دو ماه جاره که چند ترا چید بن برای دل بخوین اساسی چیه اساسی پرچنه اگر پرچه گو ام بخوازن تأمین ببین جمره مثلا یعنی براستی ریبری خدایی ریبری خسر خدا بر گو بری به چه آلیکاری لازمه ام حاضرن به همه آوایی گو هون وی پروژه خو ببین سری آنکا ما گو چه ما گو آنکا ام بهتر لسر چه درکزینن لسر وی تجربه جهاز اول حبیکی وقتی دخوه جبو ام باش تاب ام تأمین بکن انه مثلا جسدی حشته اف جهاز ام كارم بكار بينن يعني مسألة شيء رح إنسان أي يعني نه مسألة والله جهازك خوارني يا بخوارني مسألة شيء جانا إنسان بيفكر داي يعني نفسها إنسانة إجبر له ام بشكي يقولوا بدقد شغلن ومقابا خنا بيجن ب شورا دكتوران دفيهم بيشيل سر إنسانك تجربة بكن ونی پیشیل سر که تجربه بکن وی جهازی از حاضر ماجستر خود تجربه بکن مشکل جمعتنه والله تشتكي باشا برافو مشکل جمعتنه تشتك نابش خود تبدست خود شکریت زانی خطر ویتنه تلسر خود تجربه دکی تشتكي قالكي باشا وكيدن تفكري دن الجمت هنا كنت دما پیش تا چی بکی برايد البخوين انك الجور روشا جو امتيدا اف كريزه عالمي يعني تبين الدنيا تف مجول ايرو في مثلا ايشا كورونا نولويه يعني از بجم قي ايرو رو ام كاربن لهمبر كورونا بسكنن بيشتري حمدشتي يعني حمدشتي مهمتره راست جبرجو كورونا ايدي مايشي ايدي وقت خطرك لبيشيا بشريته تبي نل بيشيا ملتك يعني بيشيا ولاتك يعني عالم تبدا خطر ايدي وام بهيفيني جو ام كاربن دست به دست بهفدوره ام آلی کار بن هر یک جهیل خود ام کارم تشتكي بكن جو ام في طوفاني بسكنين براستی تهلكيه يعني ام بچاوي خود بين او دولتي هو قاسي پیشکتی او دولتي خودي تكنولوجيا تفكتن استنفاري د نمازان بچاوا بكن جبر جو بري حاضريا خو نكرنه جام بين مالا خودي اباهين اب ايش نگياتي جمع ام كاربن انكا ام حاضريا خو بكن تشتكي ولو ويقلكي باش به قال لك سباس زور سباس من قوت يعني مثلا منها بحث كر وطيارك جارك تشيكر بو از نشاش بماكينه جي تشيكر بو و باتوس دراسه جي تشيكر بو يعني افتشتانا چما افتشت بهتر الجم خلقي عمودي هيا يعني افتشتي ابداع افراندنه وتشتي قطناي بيرا كسكي عمودي وانتشتانا تشيكر راسته و طياره نکارو بفرانده و نه پروبلمه لیت نه و چیکر یعنی و گاوا ویت و طياره خورا چیکر بله جيناتي ما بين دبت يا في باجاري اها والله راسته شاعر جو دركتنا نویسکار دركتنا عالم دركتنا يعني ده حمو واراندا كسين زيرك وجهاتي دركتنا مش عموديان قال لك حسدك براستي ليد ارت نتزاني سردا مخص ام بهيفيني قوم كاربن خدمتي جملتي خور بكن وجقالي خور بكن دبيجن عمودي كرتي زمان مش زيادة نماية عمودي سبب چیه دبيجن دورتا جاده دادمشن باور بك لأوروبا بنجي دورتا جاده دادمشن از بیا از خوشک چیرو کا زان بس دم نما یانا مجبور بگوت انا بیا يعني سبب اوي هي نهم بكرتي جبرجو بعمود باجار كي بير كيفن لسان مثلا منطقه جزيره تني باجار ان كيفن عموده ام بيجن بري انكا ب 6 صالي ب 6 صالي ما تعربه هبون تعربتنا بون ماكينتنا بون سيارتنا بون يعني طبيعه انسانه دنابا راستي مشيا دنابا شارعي مشيا وعمود سوق بو بطبيعه الحال وعالم دني بشارعي بمشن يعني مثلا سياره وبسكليته وموتورا فيتالي بيدا بونه عند دخو يعني كرين كيفن بونا باجاري عمودي قال لك سباس بريوتا سلافي خواج حمو خلقي عمودي ردشينم داينر كرد سردار تزياني ميواني مبويش باجاري عمودي زور سباس